Skinwalkers are taking over Roblox. They disguise themselves as regular people. Then they steal our bodies. This town is the last place they haven't conquered. We have to defend it at all costs. But who's brave enough for this job? I'm scared. Only Tyler and Snowy could save the world. Wait, what did that guy say? Just go talk to Agent Bond. He'll tell you what to do. Sup, lads? Starting today. Ostatnim mają podziałać. Tato są powody. Poczujecie ma? Nie, nie poczujecie ma. Albo są po cichu. Nikt ma nie poczuje. Ako jeden. Także ma. Nie poczują. Okrem mnie. Moja siostrzenica była, ja nie wiem gdzie jest. To są daleko smutno. No nikogo to nie dzieci, ale to są sprawcy takie dzieci, które mnie nie poczują. Nauździa, to jest ta nowa, która ma pocuje. To jedyna ma poczuje, także to nie ma sklepu. Także... to. That guy's pregnant. I'm not sure if that's normal. Yeah, that's kind of weird. But Snowy, he could just be really stuffed from eating a lot of chips. A nauczycielu, ja sama was nie poczuła. Let's see. Oh, there's someone being Taki to jest. I got it. Nie, do... Oh, look, Snowy. What have we gone through? No, Days survived only one. This guy Także... Dogadzicielu nie iść. They're floating. There definitely is zombies. Ale co sama zrobiła? Ja sobie was nie poczuła, bo wy tak... Ojej, wy mnie nie poczujecie. Takie to ste. A to za to was nie poczuję, bo wy ste úplně głupi. A my za to nie możemy. Także dobrze, idzie. Za to potem mama nas zabije. I don't remember Dennis's eyes looking like that. Get out of here. Tyler, these zombies are crazy. Look at this one. He's not even walking. He's just like floating. Oh my gosh, you're right, Zoe. There's another guy floating back there. I got him. Yes, Tyler, we can't let any of them through, or else we'll have to start over. Ja nie wiem nic. Tu zamknute. Szukajcie tu. I don't think so. Ale bo ja może, ja jedyna, są tu główna postawa. Są awatarzy, ja nie wiem za co, że są taka mądrzejsza. Dobrze to cicho, bo ona ma nie poczuje, ty poczujesz ma. Ale jak jest to ta główna postawa, tak ty pójdziesz. Dobrze, ty się zjeździł. Tak, dobrze, pójdziesz ty. Dziękuję wam i pięknie. So hit the like button right now if you haven't already to protect us. Yeah, guys, we could really use all the help we can get. Right, we survived day number 1. Let's see what we can buy in the shop because the crowd. Gdyby się nawet chciała iść za rodzicielami, to się nigdy nie było. A to są ten dobra. Ja poczuję, że nie poczuła cię. Co się robiła? Że tak to by się szła do rodzicielni, kiedy on poczujesz. To mi napadło, ale ja go poczuję, ale kiedy ja są główna postawa, tak ja muszę mieć dobrze, ja nie muszę mieć za to, że mnie tak się poczuję. Dobra, plan B. Nie mamy żadnego plan B, my nie mamy plan B. Ale dobrze, damy sobie tak, bum. Ale dziękuję bardzo pięknie, to jest taka piękna wygląda makatki. A no będziemy. Ahoj. Hoj. Ja nie wiem, co musi mieć. Nie chyba taka magatko. To jest ta rodzicielka. Muszę to przejść. Ja nie wiem, co mam robić. Ja wiem, że muszę jeszcze z nią. Ja jestem tu. Ja jestem tu, dobrze? Tyler, you're in the
Ale to nemáte byť. Ten pán učiteľ mi povedal, že len tamtá má ísť. Ale mám ísť, lebo ja som tá hlavná, ja cez ňu som. Takže nemôžem. Ale prečo ste takýto nahnevaní, že nemôžem ani ísť ku vám? A to len za to som myslel, lebo som tá hlavná postava. Ja som to nechcel ani byť, ale... Zoe, I bought 2 of them, and I'm gonna place these outside on the bridge. This is so crazy. Ooh, I'm walking out onto the bridge. It's so creepy out here. I placed one of the traps. I'm gonna place Keď si to modrá na celom svete, some of these skinwalker corpses so I can sell them. Snowy, I heard it's gonna get super hard today, and there's gonna be tons of skinwalkers in the next couple nights. No way, Tyler. I'm gonna stock up on tak keby som povedal, že ty môžeš mať toto, ku tomu toto. Vieš, čo máš robiť? Ja úplne ničomu nechápem, neviem, čo rozprávate. Za to. To vyrobíš ten kľúč. Vieš na čo? Neviem na čo. Na toto. You might need that, Tyler, considering I got a few civilians before. Čo si urobila? Nie, 2-krát poznámka, alebo 3-krát, 200-krát. Ale moja krásna ma zabije. K tomu moja mamka a pečka nepríde ani. Lebo ona býva v medzeve. Nerozum za to. Ja sa idem na Roblox. Toto je nutné. Dobre, ideme na Roblox ostatní. Tak potrebujeme ísť. Neviem, či ma počujete, ale veľmi dobrý ste, veľmi dobrý. A keď toto... Čítava sa mi to? Co budeme hrať? Ideme hrať na viete čo. Dandy zvuk, alebo toto dandy zvuk. Keď toto mám najradšej, ideme toto, lebo tamto. Neviete, na čo si myslím, ale toto je pečnejšie, lebo tam môžem byť hociaký. Alebo hociaká postava, dobre? Takže vy neviete, o čom rozprávate, lebo ja som, no aj angličtar, lebo ja som aj toto, ako toto, Slovenka, aj toto anglická som. Takže neviem za to, že som až taká dobrá, ja som dobrá na celom svete, dobre? Sa mi načítáva dlho. Co ideme robiť? Ja chcem byť ona. Miku, Mikana. I don't like the skinwalkers, Tyler. They're creepy. What if I'm breakdancing on top of the other skinwalker over there? Ah, he's attacking me, Snowy. Get him. That was scary. Oh my gosh, they're coming from behind us. There's too many. We need to get out of here, Tyler. Ona, ja chcem byť ona. We gotta survive 10 nights, Snowy. It's getting so intense. I hope we can survive, Tyler. Okay, Tyler, it's the next day. Let's get out there. Okay, Tyler, a bunch of them are coming in, but most of them look like civilians so far. Whoa, your crucifix is burning anything that's not a civilian. This is so awesome. Oh, Snowy, there's tons of them running in. Takže, Či hráte? ja som rozprávať. No, pyžamko. Hey, that guy's tongue is huge. Hej, Ale chcem hrať. je 8 hodín, ideme do pyžamka, Lauška. Daj mi minútku, prosím. Idem na vecko, keď sa vrátim. Končíme, dobre? OK. I think that's just the color of his skin. Má donesi? Ja. Zombie killer, get him. He's out of
my scoop already. Well, I hope we don't die. Oh my gosh, you guys literally Jeden gub tu je, jej, on je taký pekný, ja som tu jediná pekná, ale pekná som, ja som tu tá... Like crazy. They want to turn all of the civilians into skinwalkers, Snowy. But we won't let it happen. There's so many skinwalker bodies out there. No, preto, ja som taká lenivá. Okay, so it sounded to buy some stuff at the shop. I'm gonna Ja si za to som taká lenivá, lebo som lenivá. I have a sack full of skinwalkers. I need to get paid for this. I'm gonna get more crucifixes. It was pretty OP when they were just burning No ja budem everyone up. Gigi len, lebo Gigi je pekná, a ja som pekná. Mám čas, co mám urobiť, ale si povedali, že tieto tu dve sú pekné, takže budem. Ja som tá pekná, najkrajšia na celom svete. Nie, toto je najhorší. I got you. We have the crucifix out there so it'll burn up anyone that's a skinwalker. Like that. Okay, Zoe, and then I have my line of traps right here so it'll catch anyone who's looking sus out there. I'm pretty confident about this round, Tyler. Me too, Zoe, but it's only gonna get harder after this one. Yeah, there is a lot more skinwalkers and civilians coming through on this one. Come on, everybody, go, go, go! Get in there, get in there! Everybody, go, go! Zoe, look, they'll get caught in the traps right here if they're skinwalkers. So far, we're looking pretty good out here. Yeah, Tyler, I'm so glad we got all these traps. Oh my god. Darček, ktorý poviem, si tá najlepšia mama na svete. Povedzte to pralenkami, Milka. Some of them still make it through though. This is crazy. It's like not my neighbor, but way more intense. Say goodbye, nobody skinwalker. Whoa, Snowy, I can get a sentry for No, sa môžem $5,000. Áno, Hey, Robux. môžeme to vypnúť a ideme sa pozrieť do ale pyžama. robím toto ako za video, takže také. Koľko potrebuješ na to? Neviem, sa chvíľku skončí. No, pondelky, do That was so close, but I put my